आम्ही आता कसे घेऊन लागले ते पण ऑलरेडी टेबल घालून कमिशन केले पहिल्यांनी करपाक ये आप ओपन किए और वो सेट वो ओपन करना पड़ेगा, वो भी दिक्कत होगी। बहुत अच्छा ये पहले किती चॅलेंज असा सर चैलेंज पॉइंट वो कापरेश्वर का अंदर का आपने एक करना है, उधर चैलेंज कुछ नहीं, चैलेंज क्या उधर अजय अजोज कोण अजय पिलेन पंचायतीचा एक्स सरपंच आता डेप्युटी दोन्ही तो ट्रॅफिक मनीच दवरचो पडटलो इनसाइड आय हॅव डन दॅट रोड सो वेन दे आर डुईंग दीस पियर्स we can divert the traffic from coming out at Holy Family and this can go like this. We can complete all that. Straight lane open. तू सरळ रस्तो मारपाक चालू कर फक्त खंय चडणकर बिडणकर समज भायर येयले तर तांकां फक्त आमी रिक्वेस्ट करचो पडटलो सद्या मी मातशें ओपन करता मागीर तुका कंपाउंड मारून दिता म्हणून आपण हो डायवर्जन मेळना म्हणून प्रॉब्लम जाला हो अंकित रिपोर्ट ऑफ दिस इज नॉट पॉजिटिव ब्लॉक हो रहा है पूरा ब्लॉक हो रहा है माय चौक आणि प्लस सैनिकाचा रस्तो ओव्हरडू आता तू हो समज ओपन केलो यू आर फेलो फ्रॉम हियर टू छत्रपती इज हार्डली 1 किलोमीटर हां 1 किलोमीटर ओपन करा मरे तुका भुवन दिला हांवें भुवनाची मेजर एरिया आशिल्ली ताज्या मागीर सगळे रस्ते आसा ते कंपाउंड भितर आसा खरो तुजो रस्तो घेत वचपाक चालू इनिशियली एलियन करताले म्हणून सांगिल्लें तेन्ना तेन्ना करून घेतलेली आमी आय डोंट नो वॉट तो कॉन्ट्रॅक्टर मोडूंक सोदना राइट आन घ्या प्लांट रेडी आहे टोटल पोजीशन नहीं मिला जब तक आप सर्विस नहीं करें सर वो आपका बात ही है, हमने ऑटो से रोका भी नहीं Most importantly, I want to stress that a lot of people travel to Mapsa, from Mapsa and from Panjim to Mapsa for work. जायते जाणांनी आमकां फोन जायते फावटी केलेलो आसा आयज सकाळ सुद्दां आयज फोन आयिल्लो आसा की ह्या कोरवरच्या ट्रॅफिक अरेंजमेंट्साचे कितें आसा विचार करता what is the future, what is the plan. Along with my dear friend Rohan Kaute, we have been monitoring on telephone for the last so many months. What can we do, how can we do. मुद्दामूच तेंच्यांनी आमकां ह्या कालचे मिटिंगेक आपयले so that we can also give one few inputs. I want to stress that I am one of the few MLAs who drives a car every day. Every day I drive. I use this road on a regular basis. Even if I have a driver, हांव ड्रायव्हराक कुशीक दवरून हांव गाडी चलयता स्वता गाडी चलयता म्हाका कळोवपा खातीर लोकांचे सेंटिमेंट्स कितें आसा लोकांक कशे त्रास जाता सो वेन आय ड्रायव अ कार आय अंडरस्टँड थिंग्स फ्रॉम अ डिफरंट पर्सपेक्टिव्ह त्या कारणाक आय वॉज एबल टू गिव सर्टन इनपुट्स to the department, to national highways, to collector and to Rohan Bab as to how we can figure a way out. Kokero circle has been a big hindrance to people coming from Chokam road. It is decided today that Kokero circle jo asa, which is not commissioned anymore, signals asa teje, that will be completely removed. So that waste of time that takes place over there, that will be eliminated. It will allow a smooth flow of traffic. Similarly, plan for pier number 14, 15, 16 along with collector has been decided. Again, we are here in front of Mall de Goa, RG hospital. Here also solutions have been come. So I as a MLA of Mapsa not only speak for the people of Mapsa but all the people that live on this side of the highway or this side of the work.
कित्याक जायतो लोक पणजे वयता डेली वयता, जायतो लोक पणजेच्यान मोपा वयता, तांकां हांगा ऑलमोस्ट 40 ते 50 मिनटाचो ट्रॅफिक जॅम तांकां गावता सकाळच्या वेळार आनी सांजच्या वेळार. So in order to relieve this issue, we are working together to make sure that everything is seamless, so there is no road closure, as Rohan rightfully said. आमच्याकडे आता टायम ना, सीझन तेकलेलो आसा, there is no time to have a road closure. इवन तो ओक वगैरे कडलो तुम्ही सजेस्ट केला पळय तो टेम्पररी 4 महिन्या खातीर असेल ते So एकदा तो पूल जालो, there will be no need for that. The traffic flow will change once the highway is complete, And they so will- that they are completely removing that circle from it. दे विल रिस्टोर इट अगेन. No, I don't. That is their plan. If they require it, they will restore it. सर माड्याकडे जर डाऊन द रोड फुल चेक राहिला रोडाचेर 2 व्हीलर ब्रेक मारल्यार पडटा तर ते एक्सिडेंट 8 दिसां भितर करता म्हणून आश्वासन दिलेलें आसा. आमकांय खबर आसा फाटले 4-5 दीस जाले बरोच पावस पडटा ड्युरींग द इवनिंग सेशन आनी दीस कॉन्ट्रॅक्टर हॅज बीन वर्किंग इन द इवनिंग, रातचे काम करतात. सो दे हॅव नॉट बीन एबल टू वर्क. दिवाळीचे 2-3 सुटी आसा, तेंचे स्टाफ गेलेले आसा ऑन दिवाळी ब्रेक. सो ही हॅज अश्योर्ड विदीन द नेक्स्ट 8 days एवरीथींग वील बी रिस्टोर्ड. सो मदीं मदीं जे सर्वीस रोड आसा त्याच्यावर अजून हॉटमिक्स जावना. इन्क्लुडींग दोज बाकीचे रोड जे आसा ऑक्झिलरी रोड, जशे म्हापशाच्यान तिकल्याचे पेट्रोल पंप टू डॉक्टर पिंटो रोजारियोस हावस, तोय स्ट्रेच हॉटमिक्स जावपाचो आसा. सो दॅट इज पार्ट ऑफ दीस टुडेज डिस्कशन. थँक्यू.